Yes, mbahaye ikaze nanone rero kandi nongeye kwishimira ko mubana natwe ku Ibendera TV, nizere ko ibihe byanyu bikomeje kugenda bimera neza, ari nako kandi nkomeza kugenda mbaha ikaze mu nkuru n'ibiganiro ku Ibendera TV, ndizera ko mumerewe neza, kandi ndakomeza kubahamagarira gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ari nako kandi ngenda nshimira mwe hirya no hino muba mwaramaze kubikora, nako kandi ngenda nshimira mwe muba mugenda muduha ibitekerezo byanyu mutubwira ibirebana n'inkuru tubategurira kandi tukazibagezaho. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ubwo nizere ko mwese ibihe bikomeje kugenda bibamerera neza. Hanyuma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu makuru y'uyu munsi turababwira yuko umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC yatangaje icyo igiye gukorera M23 kugira ngo yibagirane cyangwa se irangire ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ikaba ivuga yuko ikomeje kuyamagana yivuye inyuma. Turababwira kandi ko ku rundi ruhande umugambi wa leta ya Kinshasa wo kurwanya no guhashya twirwaneho ugizwe n'abaturage b'Abanyamulenge wamaze kumenyekana. Ibi akaba ari umugambi wamaze gutahurwa wo kurimbura cyangwa se kurwanya aba baturage babarirwa muri iki gice. Turababwira kandi ko ku ruhande rundi hakomeje kuvugwa amakuru mashya ku barwanyi bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, bikaba byamenyekanye ko baherereye i Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabamenyesha ko izi ari inkuru tuba twabateguriye tugira ngo tubahe updates zitandukanye ku makuru agenda avugirwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero tuba twabateguriye tuvanye hirya no hino mu bitangazamakuru binyuranye, ari nako kandi tuba twaciye no ku ruhande tukavugisha bamwe mu bantu baherereye hariya kugira ngo batubwire uko byifashe muri kiriya kirere cy'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza, reka twizere ko munogerwa n'ibiganiro tubategurira ndetse n'inkuru tubagezaho. Nk'uko bisanzwe turagenda tugerageza kubanyuriramo izi nkuru, ari nako tugenda tuzisesengura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka tudatinze cyane ngo dutware umwanya, tugaruke ku birebana n'uko SADC yamaze gutangaza ijambo rikomeye rirebana n'ikintu igiye gukorera M23, uyu umutwe ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi SADC ikavuga ko yamagana uyu mutwe yivuye inyuma. SADC yatangaje ko yamaganye bikomeye umutwe wa M23, inatangaza ko igiye kuyirwanya yivuye inyuma kugira ngo iby'uyu mutwe birangire bisigare byitwa amateka. Ni ibikubiye mu itangazo umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC washyize hanze kuri iki cyumweru tariki ya 5 z'uku kwezi kwa Gicurasi muri uyu mwaka w'2024, aho muri iri tangazo SADC yamaganye yivuye inyuma umutwe wa M23, iwushinja kugaba ibitero mu nkambi ya Mugunga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Inkambi y'abavanwe mu byabo ya Mugunga yibasiriwe n'ibisasu kuri uyu wa gatandatu tariki ya 3 Gicurasi muri uyu mwaka w'2024, binasiga bihitanye abasivile barenga 14, abandi bagera kuri 30 barakomereka nk'uko iri tangazo ribivuga, ndetse bikaba byaranahamijwe n'ubuyobozi bwa leta ya Repubulika Iharanira
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rivuga ko ubutumwa bwa SADC muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzwi nka SAMIDRC bwemeje ko ibyo bitero byagize ingaruka ku baturage b'inzirakarengane, abenshi muri bo bakaba ari abagore n'abana. Ubutumwa buri muri iri tangazo buvuga ko kwibasira nkana abaturage b'inzirakarengane ari ukurenga ku mugaragaro amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu n'amategeko agenga uburenganzira bwa muntu. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibitero byakozwe na M23 byatumye abaturage bava mu byabo kandi ngo bikaba byarafunze inzira zijyana ibicuruzwa n'ibiribwa mu mujyi wa Goma kandi ibibazo by'ubutabazi bikaba biri kwiyongera. Itangazo kandi rigashimangira ko ingabo za SADC ku bufatanye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiye gukora operasiyo simusiga izafasha kurandura burundu umutwe wa M23. Iri tangazo risoza rivuga ko muri ibyo bikorwa byo guhashya umutwe wa M23 hazaba kubahiriza ingingo z'uburenganzira bwa muntu nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, amasezerano y'umuryango w'abibumbye, amategeko agenga amakimbirane akoreshwamo imbunda ndetse ngo n'amategeko areba iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho kandi abaturage baturiye iyo nkambi y'abavanwe mu byabo bo bemeza ko barashwe n'igisirikare cya FARDC. Ibi kandi igashimangirwa n'ihuriro ry'imitwe ya politike n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo mu itangazo ryayo yashyize hanze nyuma y'icyo gitero. Yashinje igisirikare cya leta ya Kinshasa kuba aricyo cyagabye icyo gitero mu bakuwe mu byabo i Mugunga. Ikigaragara cyo ni uko hakomeje kubaho ibibazo byo kwitana ba mwana, hakaba hari kwitana ba mwana rero hagati y'ingabo za Alliance Fleuve Congo zinabarizwamo uyu mutwe wa M23 n'uyu muryango wa SADC. Reka ibi tubihe akanya tubitege amaso tuzabe tureba, twizera ko tuzabagezaho uko ibi byagenze n'uko byarangiye. Reka twihuse nanone twerekeze amaso n'imboni zacu kuri iyi nkuru ivuga ko umugambi wa leta ya Kinshasa wo kurwanya no guhashya twirwaneho ugizwe n'abaturage b'abanyamurenge wamaze gutahurwa. Hari abarwanyi bahawe misiyo yo kurwanya abaturage birwanaho bo mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze kuri komanda segiteri wa Uvira yatanze uburyo bushoboka ku barwanyi ba Mai Mai iyobowe n'uwita General René Itongwa kugira ngo arwanye kandi ahashye abaturage b'abanyamurenge bazwi nka twirwaneho, nk'uko aya makuru yatanzwe n'ubutasi bw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru y'ubutasi avuga ko General René yakoranye ibiganiro na komanda segiteri wa Uvira bemezanya kurwanya abaturage bayobowe na Colonel Rukunda Michel wamamaye ku izina rya Makanika. Nk'uko aya makuru yatanzweho ubusobanuro, bivugwa ko ibiganiro byahuje René na komanda segiteri wa Uvira byabaye nyuma y'uko René yari avuye Kinshasa. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo weruka gutanga amadolari y'Amerika y'umurengera ku mitwe yitwaje intwaro ikorera mu kwaha
ku butegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mitwe yitwaje imbunda irimo FDLR, Wazalendo bo muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, hakaba kandi harimo na Agumino ya Alexis Nyamusaraba, aho buri mutwe warimo uhabwa amadolari ya Amerika angana n'ibihumbi 22 kubo muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe abo muri Kivu ya ruguru bo bari barimo guhabwa arengayo ngo kubera ko bari mu ntambara ya M23. Aya makuru akomeza avuga ko nyuma y'ibiganiro bya komanda sekiteri wa Uvira na General Rene, umurwanyi wo mu bwoko bw'Ababembe yahawe ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda zigezweho, amasasu ndetse kandi ngo ahabwa n'ibiryo bizafasha abarwanyi be gukora operasiyo neza. Amakuru dukesha ikinyamakuru Minembwe Capital, kuri ubu Rene Itongwa akaba yaramaze kuzamuka ku misozi yo muri teritwari ya Afizi, ariko akaba arindiriye abasirikare b'abakomanda abo muri FARDC bazamufasha gukora iyo ntambara leta ishaka gushoza ku baturage baturiye ibice byo mu misozi miremire y'Umurenge. Bizwi ko abarwanyi ba Mai Mai basanzwe bakorera muri teritwari ya Fizi no mu misozi mike yo muri teritwari ya Uvira. Aba barwanyi kandi bazwiho kunyaga inka z'Abanyamurenge ahanini baturiye Indondo ya Bijombo no mu bice byo muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aba baturage rero baturiye muri ibi bice bakaba batabaza bavuga ko bakomeje kugenda babangamirwa n'ubwicanyi bubibasira mu bihe binyuranye, bakavuga yuko bagenda bakorerwa ubwicanyi ndetse bagasahurirwa ibyabo. Reka twihute cyane tunagere kuri iyi nkuru ivuga ko hamaze kuvugwa andi makuru mashya ku barwanyi bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba byamaze kumenyekana aho aba barwanyi baherereye, dore ko ngo baherereye Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba barwanyi ahanini bagizwe n'abo mu bwoko bw'Abaruba. Nk'uko amakuru abivuga nuko ngo vuba aha bariya abarwanyi ba Mai Mai mu Bondo baheruka gushyira icyegeranyo hanze kigaragaza ko bashyigikiye ihuriro ry'imitwe ya politiki n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo, na M23 ifatwa nk'igisirikare cy'iri huriro rigamije kuzashyiraho akadomo ka nyuma ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Muri icyo cyegeranyo kivuga ko abashyigikiye AFC na M23 kurwanya leta ya Kinshasa no gushyiraho ubundi butegetsi bushya bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukesha Minembwe Capital akomeza avuga ko aba barwanyi ba Mai Mai mu Bondo bashyigikiwe na General John Numbi wigeze kuyobora igipolisi cya leta ya RDC. Ibi byongeye gushimangirwa na General John Numbi aho yashize inyandiko hanze akoresheje urubuga rwa Twitter yahindutse X, atangariza abanyekongo ko bagiye kubona amahoro n'umutekano urambye. Aha yagize ati banyekongo muhumure, amahoro agiye kuboneka. Perezida Felix Tshisekedi yadufashe nk'ibicucu, ariko igihe ni iki ibye bikarangira, tugiye kubishyiraho akadomo. John Numbi ni uwo mu bwoko bw'Abaruba, afite imyaka 62 y'amavuko, yinjiye mu gisirikare cyahoze ari icya Zaire agana mu mwaka w'1989, ariko aza gushinjwa n'ubutegetsi bwa Mobutu gukorana bya hafi n'umutwe w'inyeshyamba wa AFDL wari uyobowe na Muzehe Laurent Desire Kabila waje guhirika ubwo butegetsi bwa Mobutu.
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. John Numbi yari ayoboye polisi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje gushinjwa kandi kuba inyuma y'urupfu rw'impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu Floribert Chebeya Bahizire, ari nabyo byatumye yirukanwa mu gipolisi cya DRC, nyuma aza gufata iyo ubuhungiro. Kuri ubu uyu mugabo ari mu myiteguro yo kuvanaho ingoma ya Tshisekedi yakoresheje Mai Mai Mobondo, nk'uko bivugwa mu bitangazamakuru byo hirya no hino muri DRC, ndetse n'inyandiko ze zikaba ibihamya. Ngayo nguko ubutegetsi bwa DRC buyobowe na Perezida Tshisekedi rero, binyuze mu nyandiko z'uyu mugabo bikaba bigaragara ko butazoroherwa na gato n'uyu mugabo, ndetse uyu mugabo akaba avuga ko buri mu marembera. Ndabashimiye cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi, mu nkuru tuba twabakusanyirije zigenda zivugwa hirya no hino, tukazisesengura mu buryo butandukanye hano ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mbibutsa komeza kubana natwe mu biganiro tubategurira ndetse tukanabibagezaho ku Ibendera TV. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, ari nako mbibutsa gukora subscribe, gukora like, gukora share, ndetse mukanaduha n'ibitekerezo byanyu hano ku Ibendera TV tukabyakirana yombi. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira amahoro n'amahirwe.